Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Ngesomanen kitabutab Isaiah kurgetab 2 koitetab 2 ng'olyot ne kirotiny lesonisiek chechang komwoe kole kimite betusiek chebo let tulwetab kotab Kamuktaindet ak kitoror kosir tulonok chemengechen ak tun bwonjin oloton bororiosiek tugul. Ki konetisiet age ko kiaborwo ale tulwet nebo kot nebo Kamuktaindet kotogu kele bounatet nebo mut netun kilumdoi en ng'wonduni yekinyokeisto bounatosiek chekibor en kitabutab Daniel kurgetab 7 kikirogendoen bounatosiek chebo tiong'ik. En yeu chekitupche kotogu kele ofisit nekikayat kiboityot boyot Andrew Nachedaga en Israel en kenyitab 1953 kokitesta agoi kosirto inendet en kenyitab 1975. Kokoit 1975 kokinam chepyosenyin akotesentai ofisit noton koik ine editor nebo kosetit nekibore Mount Sion Reporter agoi kosirto akine mamait noton en kenyitab 1979. Konyokonam sandenywan nekikuren Cotton Morris Ford kotesentai ofisit noton agoi kenyitab 2006. Kokingosirto Cotton Ford kokiyom chi age nekikuren Don Esposito koba koranen ofisit noton komoiyonchi kidogo nechiket kokiter ak chekibo Daga komoiyonchi kap Cotton Ford ye Naomi Ford. Nicheken en kosetit ni kosetit kokechek konyolu ko 2007 yu nekiaroru kobo sobetab Cotton Ford kochang tuguk cheikere kou en yu koaroru kole Cotton Ford kokikisiche en Amerika kokisiku inendet en kenyitab nekit 1954 ak en yo kingosik inendet kotun cheptab Daga nekikuren Naomi kokinyokonam kinyo Jerusalem inendet kimi Amerika en kenyitab 1956 akowek Amerika en kenyitab 1960 kotebi Amerika akowek anyun Israel kwo inendet en kenyitab 1972. Ngandan kikawek Cotton Ford en emetab Amerika en kong'ete 1960 mpaka 1972 ko nicheken en kosetit niton nebo Mount Sion Reporter ko kikisire inendet ko assistant editor. Tun nebo kosetit niton en ng'wony yu nebo Cotton Ford ko Naomi Ford nenon komwoe Naomi Ford kole biik chondon konai kokisirto kiboyondenyin Cotton Ford en tarikit 25 arawetab 11 kenyitab 2006. Akomwa Naomi kole we are receiving letters and phone calls kole kinyoru baronok ak simoisiek che konech support kole ketesentai ministry en Jerusalem nekinam babanyun Andrew Nachedaga en Israel. Akole Naomi akot ane atinye maket neu niton. Inicheken kora en ng'wony nebo banait niton ko ng'alek chekinyokosir Naomi ko ng'alek cheiboru kou kiakinai akine kole mabunu logoiwek Jerusalem. Ndesisoman ng'alechuton Isaiah kurgat 24 koitab 23 yemwoe kole tun laituroni Kamuktaindet en Sion ako tun kotoptopeni arawet. Kong'olole Jeremiah 3:17 kole tun koyumchingei bororiosiek kainet nebo Kamuktaindet en Jerusalem. Netogu kele kiikuyo akot Naomi en ele kitestatai boisionoton kole mobo ng'olyonon nebo Isaiah kurgetab 2 koitetab 2 kot koit 3 mobo kenyisiechu. Kou iniker en kosetisiek iko chekibo taa kokimokesire en ng'alechu amoe asom keker ot agenge. Iniker en kosetit Mount Sion Reporter nekibo 1971 arawetab 2 assistant editor keng'olole ko Cotton Ford lakini togu kele kimi Cotton Ford en kasari Amerika. Now ele ng'ololdo Daga komwoe ko Isaiah 2:2 kole never refer to the millennium kole komo ng'olyon nebo kenyisiek 1000 but always to this Gentile age kole ko kenyisiechu bo bororiosiek. En debate nekiyai boyot Andrew Nachedaga ak William Curtis Porter kotogu kele ki en kenyisiekab 1925 ko Daga makolelen Isaiah kurgat 2 kobo betusiechu. En Daga's second
negative nekikirindo kole mo betutab komung'et ko betutab Jumapili. Ko kimwa Agadis Potter kolelen nyolu kimunye Jumapili amun kiname betutab Jumapili kosulda ng'olyot nemi Isaiah kurgat 2 koitab 2. En page 119 en copy ni asomani nikisir Richard Nichols ko kiyesyo daga kilelen Isaiah kurgat 2 koitab 2 komobo betusiechu. Desomani en yu. Elder Potter does not believe the kingdom is yet future, hence he must think it is already set up here on earth. Surely, it has certainly failed in its intended mission, if this is true. In such a world filled of sin, sorrows, misery, death, war, and destruction, the kingdom was to grow. Was to grow and fill the whole earth with peace and not with war. Akomwa kole soman Isaiah kurgat 2 koitab 1 kot koit 5 akomwa sirutik choniton. Kotogu kele kiyoni daga kole Isaiah kurgat 2 koitab 2 kobo kenyisiek 1000 yeking'olole inendet en Border Daga debate. En kenyitab 1953 ko kiwo daga Jerusalem akowal kabwatenyin kole yoche koba kosulda inendet ng'olyot nemi kitabutab Isaiah kurgat 2 koitab 2 ak kitestai akoi 5. Ko en nabas neuni chekitupche asome keker ortinwek cheboisien tupchosiek kolasimisan kosulda ng'olyot nemi kitabutab Isaiah kurgat 2 koitab 2 en kenyisiechu. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Tupchosiek chechang chebo kanisetab Church of God Seventh Day kongen akobo lessons. Mi lessonisiek alak che iniker ele kanyonundo kokonu tebutik chechang. Asome ale keker ngakonamge ak noniton. Kou lesson nekibo 2001 ko en ng'wony ko kasir kou niton. Kou ng'olyondo nekasir kole The Mount Zion Report Appear Box 10-184 Jerusalem, Israel. Kikiwal address nekit en kenyitab 1980 kong'eten 568 koik 10-184 Jerusalem, Israel. Ko kou lesson niton ko indiker en barak ko kakisir Jerusalem. Lakini kit nebo kwong'et chekitupche ko ining'any batai komwoe kakisiren printed by Church of God Seventh Day 4128 Cherry Avenue, Pulse, Wind Park, California 91706 USA. Ko en barak ko ngosomoni tupchosiek kolelen bunu lesson ini Jerusalem, lakini en imanit kobunu America. Mount Zion Report Appear Box chu Jerusalem, Israel, lakini ele bunu lesson ini ko yeu. Kit nekayaak en yon chekitupche ko kamach tupchosiek kosulda ng'alek chemi Isaiah kurgat 2 en lazima. Among'u ale chang lesonisiek kakisir en barak Israel lakini en imanit kobunu America. Asome keker nebo 2014 lesson ini kakisir kele Bible Lessons for Church of God Seventh Day 2014. Kakisir en ng'wony iman kele Church of God Seventh Day Headquarters Jerusalem. En inoni nebo 2014 ko mamiten address. Lakini nebo 201 komiten address 10-184. Ko en inoni ko kakisto address. Page netai yu. Asome keker page nebo mwisho en kasetiniton bo 2014. Address ko chu inachop koet. Kasir kole written, kakisire, printed and distributed by Church of God Seventh Day, Rosemead, California, USA. Lakini en taa kakisir Jerusalem akeisto nambaisiek. Si en tupchosiek kesomoni en Kenya kobunu Israel. Lakini en batai kakisir ele kabunu. Pejisiek tuan, page netaa ak nebo mwisho en noton lesson nekibo 2014. Bible Lessons for the Church of God Seventh Day 2014 to be used in the Bible. En lari kakeisto 184. Ko en yu ikere chito ile bunu America. Lari tupchosiek en Kenya yu
kolelen bunu Jerusalem Israel. Kit netesetai kora chekitupche ko inicheken ko mi tupchosyek chekikichop website nekisir kole Jerusalem 7 Day Church of God. Ko en that website ko inicheken komi lessonisiek cheu chu kou nekibo 2015 ne ko kaborwet nekibo 2014 kotou kibunu America konyo kochop tupchosyek kong'eten 2015 nono kibo second quarter arawetab ang'wan mut ak lo. Ko inicheken kosire tupchosyek choton address chu kibo tai. Ko ndikobo 2001 ko address ko 184 ko kit neu Maun Short Reporters ko 184 lakini inicheken en website nebo Jerusalem Church of God komi address chu kibo tai. Lakini address chu ko address chemoboisie. Ne lesson chu ko ingosomoni tupchosyek en Kenya kolelen bunu Jerusalem lakini en imanit komabunu Jerusalem. Nebo 2023 ko inoni iniker ko arawetab taman ak aeng fourth quarter 2023 ko address ko kasir address chu ko kasir kole address all orders to PO Box 568 address chu kita Jerusalem Israel lakini en eleu komaboisie address chon. Ikere kora niton ile oret neboisien tupchosyek kosulda Isaiah kurgetab oeng ngara komi office kenyo kechobe lesson ak kilasimisan kele kabunu Jerusalem. Asome kora chekitupche keker Bible lesson ini kenyitab 2023 wale Bible lesson for the Church of God 7 Day 2023 to be used with the Bible. Workers are needed for the harvest is truly great but the laborers are few. Mathayo kurgat 9 koitab 37. Ikere address chomi kwenye Church of God 7 Day headquarters Jerusalem Israel. Ne indinam lesson initon chito ilelen bunu ano? Bunu Jerusalem Israel. Ko inicheken en batai inyoru address ichu. Kole distributed by Church of God 7 Day New Jerusalem Publication Ministry. PO Box 61080 akotesta kouni akosir telephone number en. Ko ngunon inosoman chito kawaida kolelen bunu lesson ni Jerusalem lakini biik cheyoe distribution ko Church of God 7 Day New Jerusalem. Ko inding'any any pageit pageit nibo mwisho ing'any orit ile inyoru ng'alek cheu chu. Inyoru address ichu kasir kole written, printed and distributed by Church of God 7 Day Piedmont, California, USA. Ko ikere ile kabit en taa kokakimwa Jerusalem pageit nebo mwisho ko kakimwa distributed New Jerusalem 7 Day Church of God ko en orit ko kakisir ele sire ele printeni ele distributeni ko kaniset nemiten America. Kotilune nyokemwa address nebo Jerusalem ako mabunu konetisioniton Jerusalem chekitupche. Konyolu kesir in address ichu en taa. Mami haja inam kitabusiekab biik alak ak isir address chekuket. Konamgei ak turakisiek. Mi kou turakit inoni nearoru ng'oliot hallelujah. The word hallelujah pronounced hallelujah is the most ancient. Ko inicheken turakit niton ko kisire chito nekuren Robert ikere yonis nebo kaniset nemiano. For information, prayer or baptism, conduct assembly of Yahweh address ichu. Onde yon moe isire address ichon kiyogun turakit nito. Kibi tupchosyek cheyome akichek konet kobo kainet en Kenya nekinyokonam turakit niton kobo grupini pa assembly of Yahweh akonyo kosir nekinokoben ng'alechukan ko niker page nebo let en niton nebo biikab Kenya kowendi kouni kanyokosir kole kanyokoorganisia is every word meaning the assembly of Yah, the new name that was to be given to Israel. I will read Isaiah 62 verse 265. Not every language do not have the letter J. I will line by Maxwell GM Bogwa Kenesia Center PO Box yo. Yani kang'et kasetit nekobo biik alak
noni konyokowal kowon kaichek chekosire. Noniton ko newe chekitupche. Ininam kitabut ila turakit ila lesson nebo biik alak ak inyoirokte kaineng'ung. Tos kikuren ne tuguk cheu choniton. Asome kora keker turakit age. Mi turakit age ne kiaroru akobo kainet kole tos kikuren kamuktaindet Jehova ila kikuren Yahweh. Kasir ministati ama iker banaini kasiren kole Yahweh's Assembly in Yeshua. Christians ne Beacon Fine Understanding ko turakit ni kikisiren 2007. Kaniset nemi America nekikuren Yahweh's Assembly in Yeshua address chiket ko yu. Konyong'et tupchosiek alak chebo Kenya konam turakit noton. Turakit ni ko original ko inoni. Kasire grupit nekibore Yahweh's Assembly in Yeshua. Konyokonam biikab Kenya akosir kowal yu akoisto banait nekobo ministry nikan akoben kit age tugul akonyokochop anyun ng'olyot neuni. Mwisho kole for further instruction, spiritual guidance and advice, contact the World Headquarters at Jerusalem, Israel. I will address all your orders to Mount Zion to put up your box here, Jerusalem, Israel. Teman itu. Turakit ni ko kasire grupit nemi America nekibore Yahweh's Assembly in Yeshua. Konyong'et tupchosiek chebo Kenya chemoche kobun ng'alek Jerusalem sikosulda ng'olyot nemi Isaiah kurgat oeng konyokowal koek inoni akonde address chebo Jerusalem. Ko inateb chekitupche tos amdaet noniton en oret nenyolu. Ngwany tos cheng'etab bounotet ila kicheng'chinigei bounotet nekikechop en kanisosiekyok. Ko kit netogu en yuton netai chekitupche ko indiker lesson chon tugul chekoboru en yoton kobunu America. Ara kanyokong'et biikab Kenya cheyome kole bunu ng'alek Jerusalem konde address chebo Jerusalem. Alak kora kong'ete tupchosiek chebo America chetinye taminmitiet noton kondo address nebo Jerusalem ko ofisit nekimi Jerusalem kokikeng'et. Ole ko chekitupche akose ale kikeni logoiwek chemiach kou yeu amun kot komwa logoiwek ng'olyot kosuldoi kou maket nebo kamuktaindet. Makisuldoi logoiwek en oret nebo kaberberisiet. Ngecheken en history nebo Church of God Seventh Day nekisire Richard Nichols ko mi ng'olyot nekinai konamgei ak ng'alek chebo Jerusalem headquarters. En page 155 kenyoru akobo Jerusalem headquarters. Togu kele kawo Jerusalem en 1931 to 1932 kobakopangan headquarters en Jerusalem kou ye kakiyonjin en conference en Stenbury, Missouri en kenyitab 1931. Kingopchi ak Church of God ak kora koyonjin kora kanisetab Church of God Seventh Day Salem kisipto headquarters ko Jerusalem ko kiyokto boyot nekikuren Elder and Mrs. L.D. Snow koba Jerusalem kobois ak Yahudik akoyom olumda headquarters en yoton. They spend nearly a year facing many disappointments. Kitar nekit kenyit agenge konyor kaimutik chechang. Shortly after the Snow left, kingokabakab Snow in Jerusalem, Elder Daga and Robert Young, a converted Jew, koking'et Daga ak Yahudiot nekikuren Robert Young kokiibendat en America koyum rabinik kole koyokto Young kobokobois ak Snow en Palestine. Young preceded Snow by several months, but his venture did not turn out well for the church. Togu kele kikoba bichu Jerusalem bakowit kowek America kokinyokomanda bichuton koba grupisiek chon bo kainutik. Ko kit nekotokchinigei konamgei ak niton ko tuguchu yoose nguni cheyome biik kochop tuguk kou bunu Jerusalem ako mabunu kokomakonome. Ker kou kit nekiyaak en Salem. E.S. Trop, who became a Salem Church of God minister in 1934, reports that the administrator certificate was signed in Israel. Kimwa bondoni kimi Salem kole
ki certificate chebo amdaet ko kindo sein en Israel. Kitam kiamdoi serikali kot kounoto. Later he found that he had been deceived. Kinyokonai bondoni stop kole lembeita kikiken inendet. That administrative license was made in Salem. Kinyokonai kole kikichobe certificate in Salem and then sent to Jerusalem akiyokto ba Jerusalem to be stamped abakeluch akewek. The Daga did not go to Jerusalem to stay in Jerusalem. Was not really headquarters as he claimed only, and Mrs. Miller was there. Chepyoset nekibo koluch certificate nicheken en history inyoru chepyosani. Kotok kele kingo Daga Jerusalem in 1931 ko kiba kongalal ak chepyosani siko kechobe certificate en America kiyokoba Jerusalem konyo koluch inendet akewek kobwa America. Ngetestai kora en kitabut niton ko kingopchei kanisetab Church of God Seventh-day grupit nekimiten Spenbury ak grupit nekiba kondochi Daga en Salem ko kikiborchigei kituiyo kanisosiek chuton. Kikiyai en campaign noton kot kituiyo iman. Ko kingoketuiyo kechob board nebo Maja boisiek chu mi yu okot Kenneth Priman, William Micken bichuton ak kinyokechob kora executive board nekibo administration nebo biik tisab. Ko en yuton ko kikinde Daga koik inendet chito nebo foreign missions. Ne noton inicheken ko kingo Daga Jerusalem en kenyitab 1953 ko Mount Sion reporters chetai ko kisire inendet kong'olole akobo foreign mission. Kou en Mount Sion reporter nebo 1956 ko iniker en page 2 kokasir kole published by the Foreign Department of the Church of God. Kong'olole Daga en yu kowon inendet nebo Foreign Department. Ako iniker kora ko Gordon Ford en yu ko assistant editor. Okecheng Gordon Ford ko kisiku en 1954 ko 1956 yan chito netamine kayanet amun kisandenyin. Ko iniker kora en yu ko assistant overseer nebo Daga ko nebore Elder Wolkaden ne teben inendet America. Na ko kakinde Daga koik nebo foreign mission en katuiyetab kanisetab Church of God. Ko kinyokonam inendet campaign nekikuren Back to Salem movement en kenyitab 1950. Kikiyoe katuiyetab kaniset en 1949. Ko kinyokoyai Back to Salem movement ak boyot nekikuren Abel Summers ak nekikuren Chris Royals. Ako inicheken ko Chris Royals ini ko ki sandetab Abel Summers kiyotun cheptab Abel Summers. Ko shida nekimi ko ki chebiton ko ki kailage ko kingeng'alal en Denver kele chito neki kwondo nebo chito komoe ko pastayat kowekta biik keba Salem. Lakini bo kwong'ut koboto Daga chito ne ung'onigei konob bichuton. Ko chito nekiyoe campaign komoche kiyomo kanisetab Church of God. Ine en kimnotet kobo nekibore Strop, E.S. Strop. Ko chang tuguk chekinai akobo Daga kasome keker nganda ng'alechuton ko ng'alek cheuon bore biik muguleldo. Inasoman yoton mwoe kole ML Bartolomeo ak Daga told lies to get people to go against the merger. Le mwoito Strop komwoe kole Bartolomeo ak Daga ko kimwoi biik lembeita ko ki elele somokiyomo kaniset according to Strop. In 1950, Strop traveled the country seeking to stop the Back to Salem movement. In kenyitab 1950 ko kiwendoti Strop ini koter biik amawek Salem and did succeed in getting most of the people to support the merger. O kikele maisulda kora bondoniton ni Strop koter biik komaba Salem sikobit kiyomogei at least for a time en kasar nenwach. Strop maintained that he had from Daga himself that Daga believed that it was all right once in a while to tell a lie if it was to the benefit of the church. Kimwa Strop ini kole kikas Daga en kasar age komwoe kole maya ndakimwoe lembeita en
sait age itakotoreti kaniset. Ateboni kiberberi biik kele bunu logoiwek Jerusalem ako en imanit komabunu, ko bunu tamirmirioniton ndemoe lembech takotoret kaniset komaya. Asome ale kikuyen kele logoiwek chemiach komakiamdoi en lembeita, ako takikuye kele maboisienyon ketech kaniset kobaten boisienyon ketech logoiwek chemiach. Kotko kaamwa chi asome sinyonwan kat. Asome kora chekitupche ale kekit ng'alek en koindo. Mi kora kayanet ne sikeboi kabwatutikab biik ko kikile biik kisomoni kityo tuguchu bo kanisa orit. Amun kasoman biik kou history cheu chu kaboru ko yotokse metoi kakonai kole kiketuche. Asome kora chekitupche subscriben chito netome subscriben sikonyobor kwamwa yekibenta logoiwek kong'eten Jerusalem akoi emet nebunu en kenyisiechu. Ako tebengei amune sikolesoni chu kakeker, turakisiek chu kakeker, ko nganan itome biik kolelen bunu Jerusalem kobunu emet age, tos en amune? Tos makinetengei yon chekitupche? Asome kora kotinye tebutiet age tugul asome si ibirchi pastor sikobit kora itebsen inendet konamgei ak kanetisiet. Kongoi missing.